Kaseng echuna haka arp khandai tre uya yong aja apuar haka je kado begra pathai khubor klong balada ka sarkar ka ajakai ki kharmator bakin shnayin kaseng ru kan rung bet chathemator ban persha Shushu kinongilam kani kaseng gilong baka sarkar kambet dalilai ru ban ajakar ni ban penshnayin yaki harjan balada ka sarkar kamla ban le ei ki menteri ki de ban hiar shukino lem kumta kaseng hi dalade kan le ek badan kam wat ban hiar shaka thamyo molong ban yakun persha ki harjan Kidi ki tadi harijan komiti ki ban direct maki sarkar. Ka sarkar ka di ban ka kamdan bor maki ne kamdan bor sarkar. Ka balai ban ka bang pa man syah ne ana kalian jumi sang balada sarkar dia cuma lor kini ke isu bana sakai ki ni rumon si tur bej pot tham to. Ni non persya ban ta de bunyi la pankre ni pej ke sarkar kan ne balai pat kalong balai gimi adu talai spa tam kan bejing tip ang municipal gidan do spa ramot tre kiwi pan mer nom la mantin ai sarkar ka de banya dak sabil su mara iti government employees ki ban dan ki kota dan pensa bat kim dan hok ki do bat ong ba ki ken sa do ami de ki di tan ki government employees dalakut dalar ti haban de sini sistem macam dan kalian juga seng ini syak dalili tah datang pada sarkar kam kawai bat bali bak sarkar pat ka muslim ki ati kajing muslim jo sarkar kajing pendile jo sarkar ki ati kana aina chu ki bakin yo bor nang peni ki pun ki yujang ki tin kalian juga seng ini syak dalili tar har det adang ha poi ka cuma poi ru compare Nada kita kisku bubur kita ni kita syak nak pos lagi syak kendang sarkar syak pendik wat kehidupan PGM wat dan kami gini apa kena projek bahaya kawan surat furlin gini kita ya sarkar kali umur jadi ni kejupuran sarkar ni tentang beda kebuatan apa di force apa di kulit tengi lama itu sebelum budak kiru dan kita lagi membuat sesuatu kuat mana ada cakap sarkar kali umur kendang baik belai pat ini dan ayu mungkin ini sarkar di masa pun lada kimla ban wen ikti kan hari ini harus pi ya non harus pi ki dan don bagi kuat mungkin sekoi pat kalong ba lada kipen sarkar di tamin naik kami